Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat orasan. Kaya na lang. Alas 7 na. Agriing kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang. Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor. Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula. Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. No kasta. Saan ka mapanagla ko iji paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkat. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto di sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At da ka kumalang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Ngam, diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siyak ti panunutan. Kabailak na ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalaba akmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatan iti ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kun da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas lat Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sus. Kasi kamot nga ron na. Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Kwa, adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso amasapul nga agsalukagak Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ili. Ay sus. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Kundad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbay ng kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo.
Awan ka di pa ni nanang mo, kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta, saan ka na mapaniili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay. Sana bale, at daingtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan, nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak laing pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa paak kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Kat di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatam? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay daytoy Tata Rohel. 2,000 mo't daytoy. Wen, tulong kundi daddo makada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. In kakitain bakit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mawalawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo medyo ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanyang arod. Awan gastusan tayo, nagpa-ospitalak, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka di wayamin ton bigat, Jonalyn? Kwa, diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo nito ospital. Ada kami pa dito balay, Tata. Inak pa'y lamang nga yabi ti pagluganan mi. Idaray kayo sa ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel sa ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti apruna? Anya? Isa arumarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kompormiditan. Surusurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos. Nairanamot nga awanan kami kaanakan. Adda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan Sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaang ang Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan din na ipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang kumatada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma. Apo. Jonalyn,
Tata Rohel? Umay kalumuganan. Uwan tata. Mapan ka di ospital. Apay magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunak matkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan ka iti busbusin nyo di ospital. agyaman ak Tata Rohel. Ikarig, agbayad akto. Barang makasapulak ton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akas to iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandaan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis mananta asawam intun bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak intun bigat, tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingka kitaan dagiti agamam. Saan na bale? Agdamot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pay laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, dadaited ko ken ka, Junalin. Ha? Alam, tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskuli kong tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idijaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Junalin. Ha? Nagadumot tanday Tata? Wen, tapno adda reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adun ti utang ko kada kayo. Madanagan ak. Ang mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Junalin? Basta... Ha? Kinapudno na, Junalin. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga purahin ang mga klon kanyak. Tamo ka pang panunutam ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga purahin ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Junalin. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Kasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
nagkalpas ka ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Amangan numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarodan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog ta nga roden. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita matak, Jonalyn. Mun gayam. Ato iti kwarta. Agyaman na, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Ta isardeng ko magtantimangted iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay. No di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga rod iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid ak matentaro rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello! Agyamanak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y apok? Kaup-opera, iso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalun at kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Ayun, ingka itayan ni tatang mo ta amangan no adda masapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo apok. Iso nga awawatem no kastay nga agunget, wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang diti balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Ay, wanang, tisalon at mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagnisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko,
agsikal manan ti tiyan ko. Nagtumar ka mo iti akas mo. Di na mangyarod dengganan. Bakit? Anak. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko a prutas, di mo matinuman. Saanin mo mo nagtitaron kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun sana. Saan ka di matakas na ti bagbagam? Patip ka ram ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Uray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni Nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo mat. Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pay. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka naglidahiwan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Uwan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramidak. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbagana kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawa. Umay ka kadisukunan ng ditabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Syaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badong. Tataginatang ko akawis mo. Pasig na itis, dagiti ginatang ko. Tagtalin na itkamot lang, dito'y balay. Sige, agrupwat kang arunan.
Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan la si katidakas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no da ito yung aramida kung ano saan. Ngam, mabuti nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na ko ma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay da Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan da Tata Rohel? Matandak. Tidak pusasan. Tidak ibalod. Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher madgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal madgayam ti pagtataudan ti nagado a kwartana. Diyos ko, agyamanak. Inlisi na kiti mabalin na pa kay makak. Agyamanak, Diyos ko. Biyag, di tao. Mama, iso ni Janet. No biyak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamadlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasya na laang iti damo. Ngaminto nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y di kay matagtagari ah. Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Ada ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngamapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat day di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Taypadam a profesional ti pakirelasyonam. Mama, itlading itak. No di kay mapatgan iti kayat yu ang mapasamag. Anya? Tatang, ikasarnak ka nun ni Arnel. Kasanaw ang makikasar ka nga'y. Ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na. Ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan nagsasaw. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumaakas ta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kas di ti ugali ti agbali na katugagam. Pakitaam lata kuma iti nasayaat anak ko. No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsitak. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpatak man tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel anak ko. Respetuam kumalata. Ha?
Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kon nga ikalaysa ni Janet. No kasta, talaga ngay papilit mo ti kayat mo. Dinakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpad. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaam. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kon nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti dayjay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan ko anak. Mama, Pasensya ka ni ti kastoy a panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobyam. nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyak no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan ko ana. Sige, makaambo ka nga ron. Diyak ko makayat aparakan ka. Nga mawan ti maramida, no talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kan ti inana, anak ko. Inkaagmano iti inana, kasangsang da. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swapang tumatlaang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti magpagama? Madi ti kasta. Inatinobium dayjay. Iso a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di nagtupay kaya't apara iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabten ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni Mama kadata. Ha? Anya day na? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko nam ang nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Katimat gastos sa nga agadal, siya ti makamoy ti dayta. Ha? Kaya't mo tag-eskwela manan, honey? Uwan, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Uwan, mama. Interesado ah. Okay nga Rod, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo ni ti panagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Nga bita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No, adda na ipagpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Uwan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panag-enroll, anak ko. Uwan, Mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasayat man, mama. Manamnamak matla ka di ti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Uwan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasayat nga ron.
Kanuan gayam, likli ka man ti agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito balay balasang ko. Agpuy-puyat ka mat ngamin ngag sa cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kaya't tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapam magbagalaang daytoy. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga rod ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ta. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaadan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkab-balay iti inang. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't tikas ta. Iso ang lumasin tan. Agipatakder kan iti balay ta, uray basit laang. Kasanungay ni mama. Awan kaduanan adito'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemain, Arnel. Basta kaya't kunti lumasin. Period. Apay payla alumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan, kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, Kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, Mama. Balayan, hagyaman kami ken kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panagadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raw, nagbiit na naglabas ti aldaw. Saan na napuputan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak, abalayan. Hagyaman akmanen ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti sida ni Lola. No fried chicken lang ang tikayat mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutuan day ta. Ijay kumayan ni Lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak amapan ijay. Asi daglaang matibalay na ditoy. Dito laang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulong si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirapi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni Mami, Lola? Anya. Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. Apo. Kunapay ni Mami, jak ka na makipangpangan dito'y balayo. Ka, amo na ka di, ti umay mo dito'y ita. Saan, Lola? Naglibas Anya, apay ngay, nagpakada ka kumaa. No agpakada, ungtan nakmat. Ha, kasta ka di, apo. Wan, Lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagpagana kanyak, may papankan ka, Lola. Apay aya aparitam ti anak ta amapandita balay ni mama, honey.
Kaya't nangarod mo't ama kabanding ni Lola na. Kalpasan ti amin nga aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya may nararamid na. Di ka man matagin gidi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adinak kayat aparakan ka. Nulabsan dagsarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta apasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpot matan kan ka. Kapilitan asumingpot taadan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong disingpetan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak met. Apay, asino tinapat patagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama kunak met. Iso alipatom ko man tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak iti asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw meten, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taadan apo ko na. Ngamjak amo nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aging didilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kun tatang. Iso adinak basta maong tanday di akatuganga. Ha? Labanak Nalalaingak mo't lang ang iso. Ay sus, sana nasaya ti kasta nga ibagbagaman ako. Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kanlabas. Di mo gurguraan, di ka agimulay ti sakit tinakam. Ta sana nasaya ti kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit laday di ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag, tatang. Uy, Janet, my friend. Kitaam da ito'y, oo. Ala, tay nakangingin a cellphone day ta When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalak araw sa nin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin Kan oray jilugan mo, kabarbaro manan. Ay na, no ko nagtumad nga minkan ka, sumali ka matan iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami na bimak na gijay. Kasla mabutil nga akmat ngamin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn. Ay na, oray ang pagbagat ka dito opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako iti mabiit. Anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matin kanya. Tasi kati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang naang. Ay sus, ag-triple ti sweldom dito'y Janet. Anya? Wan, isong agpanunot kan. Tama nga no makaalan iti sabali ti gayem ko. Ay, sige. Kapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo niyo man kan kwa na daytan. Tama nga no lapdan nakalaan. Ay, wala niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigan, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumak nangak, nadyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabakwak man. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagita na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama.
Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayim ko ang nalawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunot mo Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam at talaga. Saan gayam nga iskam da ito Saan mata talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo a kwarta. Kwartami at anlo kada katugangak da ito Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Nala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo ditoy. Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot. Agsasarunumat kan ti outing ti asawa, Marnel. Kanayon ti post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan tapno marelax mo ito. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo apikari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kukwa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya? Kat, jay kwarta nga Imbang ko kanupay lang ni Janet, mama. Apay nga kakaribo so dagiti taktao diti ruwar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Wan nga ron, napalan ti best friend mo. Diyakan mo. Andamang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanon ti kwarta tayo? Diyak nga ron mo, Janet. Kuntakam atigayam mo, Janet. Dakkel agat at ti kwartak dito akumpanya. Kat oray siyang mata. Sigalaan nga ya. Dakdakkel ti kwartak dito yung amsika. Kasanon ti kwarta? Basol mo dahito no saan ang maisubli ti kwartak, Rosalyn? Agtal na kaman mo, Janet. Api nga siyak ti papasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngam si ka tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pakawanan na ko, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanan ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y di mapasama, Arnel. Isa pakawanan na ko, ma. Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siyak nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati agapalay iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawatan ka. Agtagibalay kalangan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry ka po iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na tanauray kumadlaangan ti panagpakumpabang Janet. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, si mabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan da ko, mama. Aklo na tagitabitut ko. Sorry talaga. Ala,
Mapakawan ka, Janet. Kat sapay kumata di mon ulitan tinaramid mo. Anya ngay nga rod, agsubli ka manen ngag tagipalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiak mat dagiti. Babaan iti panangpadal ko kan ka. Isu na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. Biyag, di tao. Ala, bumangon kay ditan, taagdigos kayo, nanang. Manjak, malaminak. Sikan nati agdigos no kaya mau. Agdigos kayo, tanaangdod kayo. Siyanak nga ng road. Sikati na ang road. Isuwa sikati agdigos. Saan man anatang kanti ulo yo? Bumangon kayo ditan ko na. Tani, bumaaw man nandiyan na ipapudot apagdigos yo. May isa. Manjak nga road. Kaya't mawamataya kaon. Ang bumadyak kaya't agdigos yung pilitan na. Digos la ka na yunan. Masapol nga inal daw ti panagdigos mo. Tanaglaka ka nga umangdod. Mala, bumangon ka ditan. Tadigusen na ka ni Mia. Manjak! Duray awawan! Manjak no kunak manjak! Nita, bumangon ka ditan ko na. Nagtangkan na talaga ti ulong abak-baktan. Ay na! Matayak lain! Matayak ko! Ang tugaw ka. Nanang! Siya kung di malay ayaw ko ni Lola. Mapantayin iti papanganyo. Digusam day ta, jak kayak tinaangdod akabalay. Di nagdigdigosan awan. Ay na, matayak no, agdigosan. Malamin ako. Wan, di kay madanagan, Lola. Saan kayo adigusan? Ngam labaran kayo, Wan? Di kay madanagan. Ta medyo napudot ti panglabar ko kada kayo. Aglabar kayo, tapno na banglo kayo, Wan? Wan? Ay, papanantay Mapantay di sintraw. Tagumatang iti pandesal. Kaya't yung ti pandesal? Uwin Palaman am iti guabajil. Ala nga ron, aglabar kayo nuan. Tapno na banglo kayo. Ayan ni Lola Mia. Nakaturugan, nanang. Pinaturog ko, apaman alinabara. Apay, di mo dinigos. Di na kayat, nanang. Kaasimat ngamin no pilitak nga agdigos, taag sangit mat. Ay, makapasuron day talo lang. Nagangdod lang arudan, ngam di nakitin kayat tagdigos. Naglaka abumang sitipungan kan ulas na. Sana bali, nanang, tasino katakon tibado na. Makapasuron mat ngamin dagiti kakabsat ko. At dadaaminan iji abroad. Iso akapilitan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Ala, sana bali, taada akmat akatulungan nyo, nanang. Jak baybay-an ni Lola. Kan saan na bali, tabinulan mat nga agpaw itdaan ti kan angkel iti kwarta ni Lola. Ay na, saan amabayadan ti kwarta ti panangas asikasok iti inamig. Awan balor dayta. Iso anayunan da kumamat ti ipawit da. Lola, inakon ag-eskwela Agbati kayon dito'y balay. Sige, lalay ngam ti ag-eskwela. Apok, tapno siya kati kalaingan. Wen Lola, iso adi kay agsaksakit wan. Tapno maatendaran yun to ti graduation ko. Wan, sakto ti mangisabit iti medalya, wan. Wen Lola, awan problema. Sige mapana kon Lola.
Yala, anak maniti danom, anak ko. Apay, baldado kayo aya. Kabailan nyo ti mga laiti inuman nyo. Saan ang masapol ayal alaan da kayo. Sige nga, Rod. Ala, agawaan nyo, tagdigos kayo. Digos manan! Basta sao ka mata babae. Digos, di bagbagam. Ang digos ka, ano kayat mo? Sika ti agdigos ta na ang dod ka manan. Naglabar ka lang idi kalman. Isong agdigos ka ita. Manjak! Ang talawak no pilitin na kagdigos. Ang mumanabasa ti danong pagdigusin na. Ay basta, agdigos ka. Saan ati kay kayat mo ti mapatpatulo? Manjak! Malamina! Saan man anatangken ti ulo yo? Nagangdod kayo, masapol nga agdigos kayo, tasukatan nyo tabado yo. Basta manjak! Umay ka man! Anay ko! Nasakit bakit di mo masmasan na? Kayo! Ala, mapantayo ijay pa nyo. Ipisok kayo iti drum, yung natangkan ti ulo yo. Apay apilitan na kagdigos! Kadyak yaron kayat! Agdigos kayo, tapno bumanglo kayo. Tani, adda bisitak no madamdama. Kababain no adda maangot na anaang dod. Ha, didak ibabain nanang. Nanang, nakagraduara kon iti kolehiyo. Wan nga rod, anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Naragpat mo matlaang ang tiarapaap mo, Mia. Wan nga rod, nanang. Ket agyaman ak iti sakripisyo yo. Tauray agmay-may sa kayo anang isakad kanya. Tapinanawan na tayo kat nga rod ti amak idibasitang pailaang. Napagadaldaklat na. Agyaman ak anak ko. Tainggaed mo, ti panagadal mo. Nanang, naibagamit siguro ni Uncle kada kayo ti plano na. Ti panang tulong na kanyak nga agabroad. Ay, apay. Kayat mo kadimot ti agtrabaho ijay abroad, anak ko. When dakdakil ti sweldo no ijay ti pangipakatak iti inadal ko, nanang. Ay, ala si kangarod ti makaam mo, anak ko. Iso na laang ta maikawa ak apanawam. Maikawa akmat amang panaw kada kayo kin ni Lola. Ngam kapilitan, nanang. Tapno maipaayan kayo itinapintas a panagbiag, nanang. Lola, panawan kayon kin ni nanang dito'y balaywan. Agbati kayo dito eh. Apay ngaya pumadaw ka apaw. Awan ay di babaon ko nga apaw. Awan di mga prositi bukod ka. Ala, di kay ang sangit, Lola. Agsubli ang tumatlaang. Inaklag trabaho. Tano addanton kwarta. Agawid akton. Taintay to agpasyar iti agduduma a lugar. Urayin nyo ti panagsublik, Lola, wan. Kaano ngay? Mabayag siya, mahit. Mabiit, Lola. Basta di kay agsaksakit, wan. Mangan kayo iti husto nga oras. Kandi kay agbanbanog, wan. Wala. Ay na, awa na. Di magipatpatag kanyak. Panawan nakmitan, apo. Agsubli akto, Lola. Basta urayin nyo ti panagsublit. Mangan kayo anaimbag. Tapno na pigsa kayon tulat na amasang patak. Inton agbakasyonak. Oy, nanang, bumangon kayo ditan, aldawan. Ay na, aldaw kaya man. Napuyatan naknamin. Diyak nakaturturog. Parbango na, hindi makaturog ak. Bumangon kayo, taing kay agdigusan. Ay ba, Jack? Sikat agdigos no kayat mau. Naangdod dito'y sila Jo, ing kay agdigos.
Nasakit ti bagbagay. Kat makauy-uya kaksa. Ay nagpambar kayo manan. Bumangon kayo kit din. Ingkay agdigos. Manjak! Sikat ang digos no kayat mo. Nito umay kayo. Di nagkuludan na. Unay ka manjarit. Natangkan tumit sa ulo yo. Kastoy ti kayat yo. Timaguyod-uyod. Ano, darasin nyo at no makadigos kayon. Anya taramidak manang Rofa? Pa-extensyon aktibasit a kwarto dito'y banda ti kusina. Uray dagita saan ang maus-usar a kayo ti aramatemon, Luis. Uray sinsinan, basta malpas adagos. Pangusaran nyo aya. Bodega o ano balay ti asaw? Pagkwartuan man ni nanang, Abay, awan kwarto na dito unag aya mana. adda ngamhay, grabe ti kinaangdod na. Uray agdigos, naangdod metlat na. Hay, agat bakit lat na. Nunagadun tumatiyak apros na iti bagbagina, nagbangsit. Ay na, gagangay ti bakit amanang Rofa. Amin tayo, mapan iti kinabakit kin kinalakay. Iso maawatam ko man ni nanang mo mana. Ay na, makaawat akmet, ngam nagbangsit nga rod. Sabali ti ang dud na. Hay, jak makaanos. Iso adito'y manlaangan nga kwarto. Kinadlaw ko anauyong ka kin ni nana siling mana. Bugbog kawa mo ni nanang mo. Ay na, kasano ajak bugkawan, kat natangken mo ti ulo na. Ay, good. Awatim na tala. Tapasit siguro ti panagbakit ng dayday. Ang mga nukabaw nan tiladuma. Ay, awan lat aanusak no siya. Abay, di ka mabutag. Nga ang mga no, kastang tumay ti aramidin di anak mo kin ka, inton bumakit ka. Ay na, awan ti bubot nga, tanasingpet di anak ko. Di nak tumaiturad apasakitan. Pat-pat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. O anya, kayat yo to'y kabarbaro asilad yo, nanang. Wen napintas may naparier. Ado nga minti pagsarkan ti angin. Ado nga minti giwang na. Mayat, pariskaw. Wan, tapno saan ama ko bong ti ang dudyo. Manipod ita, dito yan ti pagkwartuan nyo. Ken dito'y matan ti panganan nyo. Mangala kayo iti kanin nyo iti kusina, tayag nyo dito'y. At dalamisaan nyo dito'y. Iso ad ito yan ti panganan nyo, nawatan nyo. Wen, anak ko. Ala, ingkay nga rod agdigosan. Aday ta ka ba din ako na? Kanag sa o ka digos-digos ti magbagam. Apay kayat mo amataya? Makaamo kayo. Agdigos kayo man kansan. Ayos lat na. Uray ta nailasinan ti kwartuyo. Saanen nga umangdod di taunag. Taadayon to'y sila Diyo. Nanang, ingkay man gumatang iti sibuyas. Masadotak amapan iti store. Ay, wen ayan ti gatang ko. Adtoy. Isubliyo ti barya Makatudon sa may. Ay nasaan? Inton malumpay nga agtudo. Ala, ingkayon, tani, agluto akon. Wen, anak ko. Ala, ay sus, agtudo matay na. Ay, Ang tutulong, yung pumanagnaka. Ay, apay nga, awan pa payong mo ah. nagapuak di na istor ka kay nabutan akmatay na. Sus, nabasa ako. Kung nakagamin nga agtudo, ngam ko na ni Rufa saan. Ala, umayan. Agkuyog tan, manang sila. Ay, saan? Nabasa ako na. Ay, nagdigos ako na di na oras. Mala, agahawid ka nga rutan, tayong kaagbal na umarang. Ay, saan? Malambinak. Ay, naparak matan anak ko. Nasakit ti ulo. Di kay tumet nagbanlaw idinatudwan kanyo. Anya ngay, di agsakit kayon. Hospital na ka na yun. Saan? Ay nasanan, gumatang aklaangan iti para gurigor nga agas, taiso ti tumarin nyo.
Nanang, manganan. Nanang, agreeing kayon. Ingkay mangalan, iti ka ninyo di kusina. Nanang! Apay ang naglamiis ni Nanang. Ala, saan samutan nga agang angas? Anyan, tasahanan na oray ni Lola ti panagawit ko, nanan. Nataymutan. Wen nga rod ngam bakit nga minan ni Lolam? Talaga siguro nga ijay laeng ti pagpatinggaan ti biyag na. Wan nga ron. Nakakaasimat ni Lola. Kasanungay. Awanan kat kadwayo dito'y balay. Nagsubliak man ni Abroad. Awan problema. Kabaulaktag may maysa. Napigsaak pa'y anak ko. Uncle, gimatang akong itilugan ko. Tapno saan akong abumulbulod itilugan nyo kini auntie. Gimatang ka pa lang, kat saan mo tamaws usar tayo may salugan. Kababain mat ngamin kada kayo, uncle. Sika talaga. Ay, ala, husto mat kit day. Tapno adan kabukbukudam alugan. Kaya ada pa kakit kita amit isweldom niti abron. Wen nga rod, uncle. Ayam na agan nan kay ti panagmaneho ma kaanakan. Wen, uncle. Hagyam anak. Tagtagainap lagayam. Kunaklano agpaypay sunday di apasamak. Nagalas at agtagainap. Kamkamaten na kami kanu kampay iditidakkel adano. Kadwak kanu ti anak ko. Anyan. Ti cellphone ko. Adamot gaya miss call ti anak ko. Nakaturog ak siguron idi umawawag. Ni kabagis ko ti umawag. Hello, kabagis. Ay naman ng rufa, Lumia. Apay ti anak ko. Nadisgrasya ti kotse namanan. Kat natayan ti kanaka. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Pangasim! Ibabawim timbagamading ko. Saan anatay ti anak ko? Natayan ni Mia manay. Yawit pintimang kayo na iti kapitan na panawag. Saan apod na dayta? Mia, anak ko! Ita tanay tabunan ti kaanakak. Mabati ka manan, manang. Agsubli kami ni abroad kan Manong Fred. Ala, agan na anat kayo akanayon, naroy ading ko. Uresi ka amanang. Ninda ka kumapay panawan ngam di mi mabalintag bayag dito Pilipinas. Ta adagur uray at trabaho mi ija abroad. Wen, maawatak ading ko. Sarabale, ta binilin ko lagi ti kakaanakam. Nga isuna ti mangkadwakan ka ditoy. Ta narigat mo at nagmay saka. Nang runa ket bumakit kamatan. Nakaumay ka mo, jay ka nakaan. Wala, tanakapsot kayon. Awan mga sikaso kada kayo diti palayo. Iso nga umay kayon agna diti balay ko. Ay saan? Dito yaklatan ka nakaan. Sana mabalin. Siyak ti untan lagi ti kakabsat yun o mabaybayan kayo. Saan ko maanatangkan ti ulo yun, ti? Ngalan, aging paki kayon, ta umakar kayo ni balay. Ta ijayan ti pagnaadan nyo. Mayat kayo man, no saan. Oh, anya pala ang timulmulagatan nyo, ante. Mangan kayo na. Apay, anyat kayat kyo. Igawanda kayo pa iti kanan nyo.
Apay, inutil kayo na ya. Awan ka di tinateng amasida, baro. Pasig nga minakarne, tigat-gata ng asidan. Yan, nagpili-pili kayo, di kayo mangmanganan. Amuyo lang aruda na jak agsinsiday tinateng. Agmula kayo ano kayat yo, tapno adda apitin nyo anateng. Ay, agawid ako ni ito'y balay ko, kaanakan. Awanan ti awidan nyo abalayo, ten saldakon. Anya, apay nga insaltam nga ay Jay. Wana ta kasapulak ti kwarta. Tapno da igatang iti karne asidan nyo. Kanuan gayam, agdigos kayo man mat. Nagangdod kayo. Apay, di yung maangot ti payod yo. Agat bakit kayo asa na maawatan? Ay, malaminak mo't baro. Basta agdigos kayo, tanagangdod kayo. Sige, tadapay pa panag. Aginaw kayo ton. Kaya aglaba kayo, inton madamdama. Anyan, apay mat ngamin na natay adagos ti anak ko. No si bibiyag kumapay ti anak ko. Iso kumati mga asikaso kanya. Katpatya kadinak parigatan iti ungat kan trabaho. Nauyong ti ka nakakanyak. Pilitan nakpay ngagdikos kat malaminak nga ron. Ay, malagip pula kat nga ron tayo tinanang ko. Kasto'y kayam tirik na ti bumakatan. Nalaka amalamin. Kat numapalain. Diyak kayat ti agdikos. Pinilpilit ko iti day dinanang agdikos. Isubat lang apaan ak. No ibagak nga agdikos iti. Tatalaga gayam analaka manang minti tao. No lakay wano bakatan. Makonsensya kita. Gapo iti trato kiti kininanang. Pakawanan na ko ba, Diyos ko. No nagbalinak anatang sit nga na. Diyak man laim parik na ti pamatag ko iti day dinanang ko. Kabayatan na si bibiyang pay. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti day dinag. Ngamkasano. Awan matan. Nabayagan anatay ni nanang. Malagip ko lakat nga rudan tinaibagay iti maysa akaro bakanya. Abay, di ka mabutang. Nga amangan mo kastanto, mataramidin di anak mo kan ka, inton bumakit ka. Ay na, awan ti bubut nga. Tanasingpat di anak ko. Di nak tumaiturad apasakitan. Patpat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. Apitak siguro itan, ti bunga tinaramid ko iti na. Agpay sugayam day jay. Doay niya tinaramid mo iti kalabas. Apitam tumat iti masungan nga alal daw. Dupay saan at ti anak ko mismo ti mga aramid iti kastoy kanya. Diyay mat ka anak ka. Pakawanan na ko ma. Diyos ko. Biyag, di tao. Eli, honey. Umun arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Mani.
Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak tayo iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutang nga ganun. Unay lakit din to'y ubing kinapintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang nga. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganap. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kaslagyak ka ba ulan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganap. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dangdanggan ti bagbagadakan ka. Basta ti mo lam iti panunot mo, mangbukol tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Ilay, ikata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapol at tulungam kadag iti anyaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapol at tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga road iti amin na trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wan tatang. Sana gapaw, tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutan yaw. Kahit may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalin nga anak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo, ti kinapintas kan kinaubing mo. Hitay ko mabaknang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudan, adapay idadnan. Kwarintanan, idinto tasika ke 18 mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ngam siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mau nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mau. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may pibusan iti babae. Tasika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Yung paraspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Manny, Oh, apa ngay may ka dito talon, Eli? tulungan kan. Ay, sana yun. Agawid ka ni balay. Baybayan na kung dito, agawid ka, tanay. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito'y ngam ije balay. Tamabanog tila payag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan. No makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jaylee. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, ken kamatis. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ron na. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa iti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko ngaminan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, tanumalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan kumatlay jay syudad dagiti daduma na tangain lakom kanyak mani. Kunak man no inla ko yung tipis tuyo ijay, nana? At dapay lang, inrikop ko la iti sumagmamano abulan, tawan makasangong agbantay. Ngamita nakalpasan di anak ko iti panagadal na. Ngam awan pa'y matrabaho na.
Iso pa'y latag bambantay ijay. No kastoy nga dak, dito'y laon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, Nana? Gapo iti kinagagit yo. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam o mamatangdanan nga agbantay ijay pesto mi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, Nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglako mutin kadagiti lakok ijay. Oo, Nana. Ibagak to no da may rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ano pa ti aramidak ijay? Kaya sawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saan ang tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman ngagsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Kan ita, tanaasawanan. Masapaol, asuruan na ti amin na klase ti trabaho. Takas ta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulak na ti kukuin na. Intan, taldawan ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyakla ti agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito'y talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Wala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka iji balay, wen? Nagtali na edak mat ije balay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na tay nakmanggad ije syudad. Anya kumangay ti panggedam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Tiagat-gatang itilakom anak nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bale, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makapulan na niya, di nagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da Nana Feli. Tanapan ka no iji Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kwa nang agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan iji bagyo Ikaw masuknalan di asawam. Wen, tatang. Lapasag ti trabaho ko iji talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iji syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwar mo't dagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamatan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok, Fele. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayon tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli, kan ti anak ko. Sige mama, ada pa'y napataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, ijerwaran ti panganak. Karon. Oh, sige Manny, Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apa yan nagbayag kayo?
napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, mani, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, dapay gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid na pala. Agbakasyon ka, oray dua, wano talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Mani? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Mani. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay laang ti agawid. No kasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karia. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wen, Nana. Laklakayak nga amang ngam ti asawak. Wen nga raw, nadlaw ko mo dayta. Ngam among barok. Anday bagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay, Nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Ganda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No duduha da iti pwisto. Ay sos, ati udapay at agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pankak no pudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kon nga gawin. Sino ay ati nagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kano no dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Aday pakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di ka man basta mamatpati ti mangmangagyo, mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kin ni Alden? Ni, awan, Nana Feli. Ay, ala, tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo lata. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta, talagang aramidag matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak ijilaon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito ibagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rod tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam Eli. Wah, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpat kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattaw. Por delikadesa, isongar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko.
Awan tinaklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny. Ngam sana bale. Tay manugotan ni Eli nga akawin. Agyaman ak, Nana Feli. Kahit sapay ako ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang. May papan kadagitidwa. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la ko matakas ta. Tagpadadamat nga awan tinaklod na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabiin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan ko nak. Makaturturog ako na yan. Nay! Oy! Papay ngagbakbakwar ka, ilay? Masikugak, tatang. Anya! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtao ng tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si Mangpet ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masiko kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no sino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kan ka. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isip ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapud no. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, aramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawam dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Manny, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Manny. Di mo idaldal ti bagyam kanyak, ah? Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti si Kuko. Suportarak, no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinoblian kan ka. Tada no biyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpaitan. Kasano kami iti si Kuko. Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti kastoy ngay nararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Siya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan.
Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kasta gayam. Ti anak may kumustan. Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kasta gayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kasta gayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupam. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag maagaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabahok. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikanak iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso a pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso a pimanawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti day da gundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapadamami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kwan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko mahakasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangput kit din dyan nabayagan anak pukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan kwa na, di gatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yo kanyak. Awan anyaman na, Jano.
Nawaya ka latta nga umay dito'y balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan ko na. Ngam aramidak ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak iti probinsya. Pagyamanak mo't Jano. Anusam nga ron nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumutla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti ipapanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, jak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, ta agbiagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ilako yaw. Isaan. Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga rodtap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdag na ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamat pagtugawan dito'y. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. I love him. Ando pa'y sinaskin nga aramidan tayong tunbigan. When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Mom? Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka iji balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta. Ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kani, Mara. Saan ka pinadakkel kasta? Iso amabalin ka di. Respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan daknatan.
Kasano ang paitan? Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni Auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, kanyat mapaspasamak dito. Para asino dahi ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang, digitagsang punta sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga rin. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag nauna, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla a kwarta laeng ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ako na mo ti pang suruta kay ti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Kat amanup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar kararag ka o asapay la kuma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagdan na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tanda kiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tani ti balay. Agasawa tamot tani ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wan nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama. Tama nga no agbaak ka. Kat no kasta tigasat ko akit. Awatag friend.
Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua dagos ti anak ta, no kaskas ano? Uwin nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagit isingin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Jack maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti panag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Wala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta yung panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Maligat anak na gangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni Joe Hospital. Josh, nakarumat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Ngam insardang ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbaga na ko na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at tagimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itaman pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisong tinapagtang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito'y gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam,
Ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Na isupay pangalaak mo, iti igatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kanakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige, tanoad daw ayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturogan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne, adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy Ne, sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami nagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngaya di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linupatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko ti angkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan mat gaya man. Tatang ko. Pakawanan na ko man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga.
Aging ka nga imado ti urnong na, kat gimatang manan itinayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kanu tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasingpat ti amag. At andang ang kapsutak. Kapoy ti pan nakakonsensya. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag.